Kellima għal BHS f'pajjiżna qed jistennew istruzzjonijiet mill-BHS fl-Ingilterra wara li l-British Home Store kien iddikjarat fallut. Mawa News Tonio Camilleri f'isem il-Camilleri Group, il-kumpanija responsabbli mill-BHS f'pajjiżna qal li sar jaf bl-aħbar mill-mezzi tal-medja u għalhekk minn ħin għal ieħor qed jistenna informazzjoni minn BHS fl-Ingilterra. Kien l-ħabta ta' nofsinhar ħin Ingliż li BHS kien iddikjarat fallut wara 88 sena ta' sem fid-dinja tal-moda. BHS kienet jaffaċċja dejn ta' aktar minn biljun sterlina u deficit fil-pensjonijiet ta' 571 miljun sterlina. Dan wassal biex id-destin ta' 184 ħanut u 11,000 impjieg issa jinsabu f'riskju. Kien fl-1928 li l-BHS fetaħ l-ewwel ħanut tiegħu minn hemm kompla jespandi sakemm illum issibu f'kull rokna fir-Renju Unit u fid-dinja. Il-falliment ta' ħanut bi storja twila kienet riżultat ta' kompetituri rivali bħal Primark. X'se jiġri mill-ħwienet tal-BHS fir-Renju Unit? Il-possibilità li l-ħwienet jinbiegħu wieħed b'konsegwenza li d-ditta BHS tintemm. In-negozjanti responsabbli minn BHS għaddejjin f'taħdidiet kontinwi biex isibu lil xi ħadd imħajjar jixtri ditta bi 88 sena storja. Jekk ma jiġrix hekk, il-falliment tal-BHS ikun l-akbar wieħed minn mindu seħħet il-kriżi ekonomika fl-2008. Proposta li dwara qed ikun hemm xettiċiżmu. The problem that they face is the fact that their trading offer is still a little bit of the 80s and it's still not caught up with everybody else. So there's going to have to be a lot of changes in order for someone to see and say, yeah, you know what, we could buy that and make it a going concern.